Isto tako je bitno da su ateljeji u sklopu galerija, a posebno nezavisni galerije gdje radovi i izložbe mogu biti više eksperimentalni, gdje je dozvoljeno umjetnicima da probaju nove ideje bez pritiska da rad treba da uspe iz prve, da se proda ili da uđe u neku istoriju umjetnosti. Istorijski umjetnička udruženja su osnivana iz različitih potreba. Za neke je ujedinjenje protiv akademskog monopola bio cilj, a za druge šansa za društvenim kontekstom ili većim zajedničkim prisustvom na sceni. Dok je saradnja između umjetnika za pojedine projekte česta, kao i saradnja amatera ili grupe kustosa, sve je manje udruženja savremenih umjetnika. Dok nezavisnost i individualnost definišu današnju scenu umjetnosti sve više i više, institucionalne podrške umjetnika su, nažalost, sve ređe i ređe. U tom smislu je neophodno da se umjetnici udruže i stvore sebi bitan kontekst rada i napredovanja i naprave razmjenu ideja potrebnu za razvoj. To također znači stvarati tu mogućnost ne samo u centru kulture, nego i na takozvanim periferijama. U savremenom kontekstu bitno je imati viziju za kolektivu, znati šta vodi svakog od umjetnika suštinski, a i kako najbolje stići do zajedničkih ideja. U ovom kontekstu u Australiji, u Melbourneu, Perthu i Sidneju, pojam ujedinjenja mladih umjetnika da osnuju nezavisne galerije i prostore za projekte je veoma čest. Takvi projekti traže da su u starijim zgradama jer su one teže za održavanje pa dolaze jeftinije, što je naravno veliki faktor u odluci koji prostor zauzeti sa malim budžetom, što je obično svakidašnjica u svetu umjetnosti. Isto tako je bitno da su ateljeji u sklopu galerija, a posebno nezavisni galerije gdje radovi i izložbe mogu biti više eksperimentalni, gdje je dozvoljeno umjetnicima da probaju nove ideje bez pritiska da rad treba da uspe iz prve, da se proda ili da uđe u neku istoriju umjetnosti. Imati atelje pri galeriji znači da će umjetnici biti posvećeni u toku stvaranja rada, što omogućuje međusobnu interakciju koja dovodi do razmjene ideja i razmišljanja između umjetnika koji u fazi stvaranja mogu dosta pomoći jedni drugima. Također je bitno za mlađe umjetnike koji tek počinju ili razmišljaju da se upuste u svijet umjetnosti da vide praksu tog izbora. Po mom mišljenju, pretvoriti bivšu kasarnu napravljenu 19. veka za vojne svrhe i aktivno korišćenu do pre 15 godina je veoma simboličan gest. Užice je služilo kao vojna baza zapadne Srbije i dosta naše istorije za zadnjih 70 godina se vezuje za tu činjenicu. Tako da u neku ruku ovaj preokret i svrha kasarne može zaista da bude početak doba obnove, kako se i ova izložba zove. Možda je ovo i početak, doduše kasniji, da se konačno stare zgrade ovdje gledaju kao vrednost, a kasarna je za divno čudo još stojeća u gradu gdje se redovno ruše i uzurpiraju stare zgrade, pa čak i one na listi istorijskog i kulturnog nasljeđa. Sa obzirom da Užice nije grad koji ima odsek likovne akademije ili više generalno umjetnički fakultet, Udruženje vizualnih umjetnika Užice daje jednu znatnu, ali i opštu sliku kreativnosti u tom često nazvanom sivom gradu.
Dok iz Užica potiču značajni pisci, a i međunarodno poznati umetnici kao na primjer Tanja Ostojić, mi do sada nismo imali ovako organizovanu i aktivnu grupaciju fokusiranu na redovno izlaganje sopstvenih radova. Samim tim što se to sada promenilo, znači da ima stvaralaca dovoljno ozbiljnih da se predaju umetnosti, a i šta više da imaju potrebu da izlažu svojoj publici. U svojoj delatnosti idejne ili konceptualne umetnosti, dva umetnika u ovoj izložbi su istaknutiji od drugih. Jedan je Dejan Klement sa radom koji nosi isti naziv kao i izložba, Doba obnove, u kom je jednostavan gest zamene vode za crnim vinom u vazi sa belim radama veći nego metafora. Počevši kao prirodno beli cvjetovi, tokom dana se ta bela perfekcija pretvara u rozi-crvenu pojavu na laticama. Ovaj narodni ili tradicionalno narodni lek postaje kompromizovan ljudskim gestom hedonizma, a do nas je da odlučimo da li je on nameran, zlonameran, slučajan ili čak i lep. 4S na postolju može da nam pomogne u tom tumačenju ovog pijenog narodnog simbola. Rad Aleksandra Dimitrijevića, The Point of View, je na prvo oko jednostavan, ali kroz dublju obzervaciju može se vidjeti precizni serijalizam kroz koji Dimitrijević zadržava autorski glas i vodi na razmišljanje o suštini igre, o odabranoj akciji kockanja, pogotovo u Užicu gdje su kladionice sada češće od pekara, nažalost, i o svakidašnjem gestu kolekcije i klasifikacije. Dok ideje vode formu konceptualne umetnosti, ovi umetnici ne zanemaruju estetiku, kao i njihove kolege Danica Karajčić i Miloš Vučićević, koji isto tako koriste proces kao formu rada. Radovi Vojislava Nedeljkovića i Danice Karajčić imaju specijalan fokus na lokalitet Užica i uspješno baziraju ideju na tekstilnu produkciju. Što se tiče likovne i grafičke discipline, moram pomenuti radove Marijane Todorović i Uroša Pavlovića, čiji senzibilitet i razvijena kontrola kompozicije, tonaliteta i grafike ih ističe iz grupe. Postavka ove izložbe i izbor zidova i prostorija za pojedinjene umetnike bila je idealna. Sama estetika stare zgrade sa slojevima zidne farbe, elementima istorijskih i savremenih radova u zgradi je dočarala atmosferu i pomogla da se najbolji elementi svih radova istaknu. U principu, stara kasarna je idealan prostor za savremenu umetnost.